Dobar dan, subota 14. decembar 2024. 14 sati 26-7 minuta. Vidim opet neka histerija tu zbog nekih letećih objekata iznad Amerike, te vanzemaljci, ovi, te oni, te ima ih onoliko, ovoliko. A radi se o tome da su sve to proizvodi ovozemaljskih sadašnjih ljudi. U suštini to je kineska stvar, jer zašto? Kinezi imaju jednu staru tehniku kojom se može već 3000 godina znati ko ti šta misli i ko šta radi i šta će biti ako krene ovako, šta će biti ako krene ovako, šta će biti ako preduzmeš ovo, ako preduzmeš ono. Znači da čovjek ima slobodnu volju u Bogu i da su rezultati njegovi, a konstelacija sabere proizvode, događaje, misli i rezultate kao osnovu za novo stanje stvari. I sada, pošto Kinezi, a sasvim sigurno i Rusi koji su, tako reći, parapsihološki vrlo razvijeni i aktivni i upoznati sa odnosima uma i materije, znaju da Donald Trump nije prijateljski raspoložen prema njima i da je on jedan glumac, a u suštini ima svoje neke planove da pobedi i Rusiju i Kinu, da li postupno, da li odjednom, jer za njega još važi ono America first, prvo Amerika. I sada, pošto tu postoje struje u Americi oko Joea Bidena, koje ne žele Donalda Trumpa kao neko ko bi to postupno rešavao kao kako tako primirje, koje odlaže neki definitivan ili možda nikakav vojni sukob posle sa Rusijom ili Kinom, nego propast Kine i Rusije na ekonomskim nekim potezima Donalda Trumpa. Znači, Bidenove strukture ili strukture oko demokrata ili koje trpe Bidena i drže ga na koncima, konopcima pozorišnim, žele rat pre nego što dođe Trump na upravu 20. januara. Tu postoji jedna varijanta. Te snage ili one snage oko Bidena mogu sad odmah proglasiti Joea Bidena neuračunljivim ili nesposobnim da vodi državu i postaviti Kamalu Harris kao nešto kao predsjednicu u nuždi, predsjednicu Amerike, kao što su ono Lyndona Johnsona postavili kad su Nixona najurili. Ali ako bi sada Bidena proglasili odmah, to bi vrlo lako bilo interpretirano u Rusiji da Amerika želi brzi rat ili brzi napad na Rusiju. Da bi to zavarali Rusiju, oni će taj rat početi sa Rusijom pre 20. januara, kao što sam ja rekao, i pre dočeka nove godine, znači do 31. decembra. A kad Amerika uđe u rat sa Rusijom, onda će ovi oko Bidena povući njega i postaviti već onda Kamalu Harris na upravu Amerikom. Jer onda će biti jasno i neka trezvena, da kažemo, osoba Kamala Harris u odnosu na Joea Bidena će voditi stvari kako budu odlučivali oni tamo za stolom, kako smo u filmovima i gledali. Pošto Kinezi i Rusi parapsihološki znaju šta im misli Trump i šta im spremaju Amerikanci, Kinezi sada sa svom tom opremom i svim tim letećim objektima jednostavno špartaju nebom Amerike i kažu nemojte se zajebavati, znamo šta radite i šta mislite i nećemo uspjeti, jer ni konstelacija ne želi da ova zemlja strada i propadne, jer pre ono što je bilo pre 5000 godina u Indiji, takozvano propast one civilizacije Mohendžo-Daro, to je bila lokalna
stvar. Ali sada kad su ovako naoružani svi atomskim bombama, ovo je pretnja za celu planetu i civilizaciju. I pošto to Kinezi znaju, i Rusi i Kinezi su oduvijek to znali i već zato imaju 2000 godina pre Isusa Hrista taj sistem razgovaranja sa konstelacijom. Konstelacija je u tom odnosu prema ljudima da Kinezima kaže u svakom momentu, pa i pojedincima u svetu koji znaju kako se to radi sa knjigom promene, se može znati ko šta misli. I ja sada sasvim opravdano tvrdim ili pouzdano tvrdim da Donald Trump nije baš prijateljski raspoložen prema Rusima i uopšte nije počinjao rat, ali iza njega je uvijek bila jedna ideja. Ako se setimo, u njegovom mandatu su ubili onog Sulejmanija, iranskog visokog oficira. Znači, Donald Trump nije jedno jagnje, kao što nije bio ni Obama koji se pravio da jeste. Prema tome, konstelacija bi mogla da utiče na razvoj stvari u tom smislu ako bi se Donald Trump povukao, preispitao i prestrojio na prijateljske odnose sa Rusijom i Kinom, što bi konstelacija, ono što mi zovemo Bogom, što je skup svih naših ideja, razmišljanja i dela koje planeta pamti, upisala i zaustavila propast ove civilizacije za koju se sada bore Kinezi, a i Rusi vrlo strpljivo jer su spremni da uništavaju objekte Amerikanaca koji se nalaze u Ukrajini. Jer da nije tako, oni bi već odavno na ono što su rekli da Amerikanci preko Ukrajine upotrebljavaju te dalekometne rakete ATACMS ili kako se već zovu, bombardovali sve ili najvažnije članice NATO pakta. Prema tome, ostaje jedino da se Donald Trump preuredi, preusmeri, preispita, pokaje i odluči za prijateljski razvoj odnosa sa Rusijom, sa Kinom i sa celim svetom, a ne da uvodi sada 100% taksu na proizvode zemalja BRICS-a prilikom uvoza u Ameriku. I onda će to Kinezi odmah znati preko konstelacije jer su sposobni da razgovaraju sa stanjem stvari i Rusi će samo do 20. januara uništavati američke objekte sa tla Ukrajine koji kreću. A sad kako bude, ispada da mnogo zavisi od toga šta će Donald Trump uraditi sada i kako će se on prestrojiti, jer to što sa Joe Bidenom i Kamalom Harris planiraju, to je već poznata stvar. Pa ajde sad živeli, razmišljajte i gledajte.